Niken kisruh di pengajian Gus Gendean. Tambal ban mawon. Islami kok tambal ban. Sing lagi seni kuwi ya, Mas. Iya ning ora kok Islami terus lagune tambal ban. Terus lagu nyanyekne piye? Ya dinyanyekne pokoknya dadi siire diganti, lirike diganti sing Islam. Islam. Contoh. Jajal Mas nadane, Mas. Bah iki lho. Mas Ipan masih hidup ya? Iya, terima kasih. Cek meger-meger. Iya. Bocah. Ya, peteng gitu loh. Lah iya. Wong kok ngedopno ya. Mas Bambang sudah menyeliti. Apa? Mensiapkan syairnya belum? Sik aku liriknya. Nah, dirungokkan dulu ya, Mbak Niken ya. Nggih, Bu Nyai, nggih. Bulan iki bulan Ramadan